Kitabu cha Ezekieli mlangoni wa 15. Yerusalemu, mzabibu usiwofaha. Neno la Bwana likinijia kwamba mdamu mboya mzabibu inauzo wani ukirambao ya kite cha muhi mwingine wose atakani vize mbao yena dima kutengezerwa utuwa wose wa maana vize hatumana dima kutengezera vigoda cha kugojera kitujo chosi hatuheye ni kutufa mohoni herekuni na vize omohogo nyaho kukocha pande zosini mbili akukocha kuocha hoka hikahi ni kukala ina maana yoyosi vize kala yere kaifaa kituka arero kale chere nzima haya yochoho ni moho beata so zaidi kukala kaitengezeka kituo chosi cha maana kwa hivyo Bwana Mlungu anamba vivi here generation ituha mohoni mbao ya mzabibu ambayo kaifaa kitu kaizamia yose atakani ndijo atuha mohoni atoa Yerusalemu kwani yaona wakamafaa kitu bainda atemazito na izo homanda kalama mbola mohoni womoho chero ndao chatetete na mihondi watemazito mndamanya kukala mimendi mibwana ndahende yonsika leganzo au kalaka makalira amini fubule Bwana Mlungu anamba